Kaže, meni je drago kao Njemcu što ste vi otvoreni za strane investitore. Ali ja sam došao da radim master plan i uradio plan, želim da se provede za građane Crne Gore, za mještane, a taj za Buljaricu, za građane Buljarice. Ako vi sve date krupnim investitorima, gdje ste vi onda tu? Ovo istraživanje bazirano je na nekoliko pretpostavki. Pod 1, da je masovni turizam mnogo ranjiviji od elitnog. Pod 2, da je ekoturizam mnogo otporniji od klasičnog komercijalnog. I pod 3, da je oporavak od šokova u turističkoj privredi mnogo lakši kod autentičnih brendova nego li u masovnom turizmu. Upravo taj dio Buljarice koji nije urbanizovan predstavlja najvredniji i istovremeno najranjiviji ekosistem i Buljarica ima mogućnost da se razvija kao turistička destinacija upravo zahvaljujući tom vrijednom, jedinstvenom ekosistemu čija je najveća vrijednost u središnjem dijelu gdje se miješa slatka i slana voda.